Нав садо аз дил ба дилҳо. салом дӯстони азиз, ин бахши автобиография дар YouTube канали Навсадо. пеш аз оне ки ин бахшро оғоз кунем, ба канали мо ки Навсадо ном дорад обуна шаведу аз шеъру қиссаҳо ва хабарҳои олами шоу бизнес огоҳ шавед. пас шурӯъ мекунем. бахши автобиография. ин навбат шумоёни азизро аз ҳаёт ва эҷодиёти бонуи ҳунар Нигина Амонқулова огоҳ хоҳем кард. бонуи ҳунари тоҷик, ҳунарманди хушсалиқаву хушсимо Нигина Амонқулова 30 январи соли 1986 дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба дунё омадааст. падараш ронанда, модараш муҳосиб, яъне бухгалтер. Нигина дар оила як духтар буда, 3 бародари дигар низ дорад. Нигина баъд аз хатми мактаби миёна ба мидколлеҷи шаҳри Хуҷанд дохил мешавад. дар вақти таҳсил Нигина дар озмуни шаҳрии Андалеб бо суруди дар лаби оби иштирок кард. баъд аз ин суруд сарояндагиро касби аслии худ интихоб кард. Нигина мегӯяд, дар аввал падарам барои сароянда шудани ман зид буд, вале бо гузашти вақтҳо пас аз дар радиову телевизионҳо тамошову шунидани овози ман бо ифтихор мегуфт, ки ин духтари ман аст. дар аввал Нигина сурудро дар жанри шашмақом мехонд, ба монанди муҳаббат бахти хандонӣ, ранҷида нигорам омад ва дигарон. соли 2008 пас аз ба Душанбе омадан якбора ба жанри эстрада гузашт. Ту бигӯ ошиқамӣ, Чархи фалак, Рафтиву дил зи ман буриди, Дар оғӯши ту мемирам, Офтобаки ман, Падар, Гуфтам туро бирав, Муҳаббати ту, Модар ва сурудҳои дигар буданд, ки ҳаводорон ва мухлисони Нигина ба якборагӣ зиёд шуданд. Нигина Амонқулова бо чанде аз сарояндаҳо дуэт низ сароидааст, ба монанди Мадина Ақназарова, Шодравон Дамирбек Олимов, Шаҳром Абубакр, Аброр Назаров, Мубориз Усмонов ва дигарон. مرا محبت تو کشت، منم اسیر آن نگاه. مگو سخن درشت، مگو که عاشقی گناه. پس از 1000 ساله ها تو را چه دور بکافتم، چو عشقی خوب بیافتم و سوی تو شتافتم. بله تو آن دیگری، تو جان دیگری، منم خزان عشق تو گلفشان دیگری. дар як интервью Нигина гуфт, ки оид ба зиндагии шахсии худ ягонче гуфтан намехоҳад. زندگی شخصی من فقط شخصا به خودم تعلق دارد، چون نمیخوام فرزندانم، شوهرم، پدر و مادرم، اهل خانواده من زیر تاثیر زندگی صحنوی من باشند. ولی تا جایی که ما میدانیم سال 2008 نگینه اویله‌دار شده است. 2 پسر دارد، داوود و اعظم. نگفته نماند که یک برادر نگینه امانقلووا، خسرو امانقلوو نیز سراینده بوده، با خواهرش یک چند دوئت نیز سراییده است. نگینه میگوید در وقت خالگیم به کودکانم اعتبار جدی میدهم و خوراک پختن را دوست میدارم. همزمان نگینه هنری طراحی نیز دارد. یک چند لباس هایی که خودش میپوشد محصول دستی خودش نیز هست. عین حال سراینده قریب که در همه شبکه‌های اجتماعی صحیفه شخصی خود را دارد که از حیات و ایجادیات خود در آنجا ویدیونوارهای جالب و عکس‌های خود را می‌گذارد. باقی به سراینده مشهور تاجیک بانو نگینه امانقلووا در ساحه صنعت بردباری‌های بی‌نظیر را
تمنا میکنیم. بینندگان عزیزی شبکه نوصدا، این بود بخش автобиография. با شما بودم چون همیشگی ذوق‌الدین سلیمان. کانال ما رو دستگیری کنید و لایک و شرح خود رو دریغ ندارید. خیر.